večer. Zlatko Trstenjak. Ajde, imaš neko pitanje, ako ne, predavaj. Zlatko Trstenjak. Zašto imaš pedersku majicu? Kad je narančasta boja pederska? Šta si Kad je narančasta boja lubanja pederska? Od kada? Od kada je narančasta boja pederska lubanja? Pa ti nisi bio dalje od Velog Vrha, je. Iz Marčane, je. Do Marčane, a? Općina Pula, to znači nisi se maknuo nigdje. Pa ti si bio budalo. 5 puta sam bio u Tokiju, 5 puta sam bio u Tokiju. Da ti dalje niti ne nabrajam. Da ti ne nabrajam. Sjebo ti, staro Romano.